birashoboka ko twarandura indwara y'igituntu mu Rwanda tugabanya umubare w'abantu bandura barwara n'abicwa n'igituntu. Uruhare rw'abayobozi mu nzego zose ni ngombwa rero mu gukangura abaturage kwisuzumisha hakiri kare. Mbega u Rwanda rwiza rutagira igituntu. Uruhare rw'abayobozi ni ngombwa mu kurandura igituntu. Iyi niyo nsanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya igituntu muri uyu mwaka 2018 usanzwe wizihizwa tariki 24 Werurwe buri mwaka. Twese rero tuzirikane ko kwisuzumisha no kwivuza neza indwara y'igituntu bikumira ikwirakwizwa ry'iyi ndwara.